Yo, Abusia Yatanase. And I'm the chief executive producer, Benjamin Sakwatik Benito. And one me waha yedi show no every war. Ura Daniela Kwando. On also a standby. Abusia Drafts Chiteni on also jina ho. And Ura Benjamin Ewa Nanaba Bengazi. Krobiso hine. Ono ye juma ewo menshia himfi. Nyeso ye juma. Bibian so elkoso kama weekend di dwas enso ni as go do bo yes hon komo but yenye kotoko de enye yenye kotoko adwuma ni nyi na yemfa bibia enye pe yemo akwa wizo yemo enkrafo ne kan say ene Saturday obake ene Saturday 24th of January 2026 the year of our Lord weekend di Asante Kotoko ejina kono wo mo ne omafo I from Samba Holy Stars and Ebo. Kotoko. Yo, to me tin some ni bina. But I never hear game china into yenano and for domo domain. Na Tommy Reid in a can yeah for double dome. Na yam kupiem baba Sports Stadium. Na yan supported team na fan and tumapa and fra. And one who said my shami jump and true not as a nyagro. And from a jump and through the beer, it me bo na peja dying and I team near my HR Eddie go. See, yeah, the stories in our air, bro. There is a big war be air back Kotoko. Yabeba abe pahon to make a cry. I'm a TF4. It stay glue with me. Na me fama, but mean to me, remove brave, Emma also a memo. But story no aha. Made the groundbreaking news of Samba Oneil. Babe mount. Samba story no na de ama o de be di hu nkomo ya de bro and also ewa hanom na de hin papa ya sem we de anyway on konkro no hye me den sa me nka edru ha ye be hu de ye be no ti ka me ho na me nka mo madam for child player no so du eguso a ye training o omo twan ITC enti ye hwe se bibia be koso Abet Amwa story at the name Coach Karim Zito. They say they were man home so yes, or also a Juma Bibia air coso. But ye baby, I will show you soon. Now penny for far, a rebel Montesad. As some can say by an insiso, into whom you ye. Ya and ne, ya 2 hours Kotoko Juma, whom you may be a moo ye. Ya dear Becan, Montesad. Mo behind the scene ya mama and heni ye na jeta yo you know the crowd there be me akobobo bia na ya na nsam no poki kra ne ba but ya be ma hon konkron di anim na ya adwuma a professional way ama tiefo na ba sakefo no ya de apem ho ama ho. Okay, yan share juma na say na yan kwabre no one the brad the data so bo ending almost $1 aba from yan share weekend Asante Kotoko any Baseke Holy Stars and ebo Kotoko de Baseke this is the 4th game between them and Omo Babe Bona bibia timi ewie nkunim die so in the Premier League. Yes, sana esi etie wo mo ahia hodom yensa Baseke winning 1 Kotoko winning 1 and a draw so aye ba kon enti hopu say adum be drum ya game a yeba boy e kuma so baba Sports Stadium die yeba to aso na afia boy ntuhye na yedi nkonim na 12th position a Baseke for eda any on 3rd position eda no yetimi atwa so enya 3 points aka ho ama yetimi akoya ni mo 35 points ni ahwe se woma ede ni media man tani bibia ni Gold Stars ebetimi atofem kakra na bibia timi akoso kakra ede amaya Asante Kotoko empanyimfo woma dama any abresa krodom any Baseke Holy Stars ebo wia say operation win at Heart of Lion and also but no lose and no ade o ma hye woma target Holy Stars Heart of Lion and a Hearts of Folk game and our first Young Apostles ekosi Vision game these games are something Kotoko company for di hun trekese meeting kase ewo kokko mu aniema etu mpon kakra and they omode strategy ahodo omode boba kono sa strategy no and na omode ebo na hoden kwan so we need their hoden abewuram say na ebeye na players you omode na management so you omode na coach you omode sa pepepe and na yatie but in dealing
yɛbɛka sɛ mo ya mo yɛ manamo yie na bibia ntimi kɔ so nti se dogo mu aba ekwa akopie mu ewo baba yara to tontena but Kotoko the operation win all 4-5 games a day anim no ato anim and I said don't lose no kakra wo mo prepare say management adwen home technical team and access adwuma na say a wo many players no day to day I meeting kama bibia no the dia no enchemu kakra etwa go on my say etodwa edema ye na chief for say de kofios meka no mebra mo na bibia no atimi akoso kama ewo mu Congo Brazzaville and Ayekwe. Na efiti enane that is Thursday no ebesi Friday. Stories outdoor I manage say the Black Stars of Ghana and cratch your friend said Ndongani Samba Jelbani baba juma which and come many bedroom panam so we a classic player, we a super fantastic player. But in Sembisi tia you but in such a record in the street. And sana made a story efa ho bebre no. Samba Oneil, a top-notch professional. Samba free Kotoko. Without Kotoko, ebenya penny. Say bia yenya penny. That is the word. Mami can say Samba be making sure say pom. So free Kotoko emre bia dia hearts of folk player be here. Emma Hearts or sign a contract. No, ni contract with the Hearts of folk. But acquire no or try as much as possible. Siko nya enimu bi. In dollars at the Bra Hearts of folk, similar situation and at the worst case scenario. Cratch your friend said Ndongani Samba Oneil ebeye. But when you know a kind courtesy of Openyi Kasiaba Kubia, Samba be PMum, Kumase, what share or dosron kwama no me mo papa ni din. Papa no make us semi onim no ho o ni papa pase na ota hunu pa Kotoko matches ase. Papa yi na wafa Samba aye ne se ne ba wamana ni aka Kumase oba fie emone ne ye niema ho do eso ne ye nyina odena kana busua ho na papa no Samba tie na sema na okache ne se obi a wa free Kotoko akobia ma Kotoko bia no eya na ekirasem no akwa bibio ho enti papa no e his history nyina to ho e de ma cracher friend say Samba Oneil na Samba say wow ene asemi me so me follow suit ne free na ekro me ba ade Kotoko ayama me na me buy omutimi kra dro e de fa me nan ho that time no apra enso ne nyina mu no Kotoko ahwe ama matimi agira me nan so asipia sita me fi Rahimo e ba be pie mu no na enya bete ma me nanso Kotoko ama masa regain myself a ene enya ade ono nso be yi Kotoko amada eye story a enra ye ne opapa no edi nkomo enei wa bie ne mam edi ache anti Kotoko fans munya abotre Samba to ha ne de eye story eye mframa okabie beko but obasa betia we na wachire enya ade da sa Samba Oneil ebe free Kotoko ama Kotoko nsa asi form da. This is what I know. Menka bi mfa Kamara ho, menka bi mfa Pitami do akwa ho ba maka fa Samba ho maka na several times. Sa Samba ni papa pa wa ba sura no Kumase no. Omma sa ade ni nsi na Samba no mpo one boni ayefo a onya sa ade ne da nti bibia koso ne ewie na ebisa papa no se eja we de wa na oba no no wada ma de na ekoso oba yeso okobo Black Star ni ade na o se kizito nukre wom ni se koso companion fo na tina ase ehye nkomo na se ebi o mo yesa ene kra beboa ama kwada no atimi renew the contract e de ama Kotoko no quick. Honestly speaking ade nkomo a Ghana nyina de o sha se Kotoko current management na mse sa na o se an papa ya Samba ne papa yi o te ho a kire me se GF na sha sa nkomo na se de omunim sa na em Kotoko management na fresh Samba agency ene ne dwen ho enom so enya bad call na Kotoko cross had to just say Congo national team no Congo tieniye Samba ebaba Black Star ho nkomo na me di kire wi se ashas ye na se ya tia ye set record new street ewa ha Congo national team reference a double rogue. That is the Red Devils. And now say Guerrero de l'Equator, the Equator Warriors. No, and they almost add the letter bread Asante Kotoko say Omama Samba call up to the national team. See story ni Omama Samba call up to the national team. Nanso Onya call up na that was a day a friend say
that is March more 2025. But onya sa collab na and FIFA SRD ban to Congo national team no so federation no due to government interference and a ban ne ho sensam ekoye editia team a your friend say Congo national team no yes Brazzaville dia no we nya DR Congo Dr Congo dia no enti ema collab national team no afre Samba no etwentwen so anya adwuma recently and a FIFA a lifted ban no into one next collab as we saw on Samba and also one Friday Brennan Caribbean a but the name said the last collab Congo national team you know one more fresh Samba but due to government interference a bra let anybody do Kotoko no na FIFA sanction aside juma enti na omobo enye yi enti no man Sambo team no enti Kotoko the sanction no to him say at another first collab onko ball that ma wo mo ankeke ball enti still ano were eligible so betimi abo ediama Ghana enti omo so de omo asem koto GF anim and a koto companion for any GF for be din come off oh he's a good player nansanya cratcha your friend say Sally Supra no and am panyifo ni bi so Richard Cas na mobile no ho koma edi and say na eko ene ba bi adro no and na omo aye ntinya say e dwabo kese bi akoso and na say dabi die tie and na mafre Samba sabe papa ba fa na say papa Okumase and waka nyina ache me friend no na captain on nchen and na ene nkomo ni nyina akoso kama ye di ni kama nti me sramo Samba two stories on free Kotoko abra Kotoko enya sikan free ni muda oso onya sa da ena biem se okobo Black Star china ani ne de enya mianim oso onya akrata bia sa na emom Kotoko fo mpanyimfo ena share sa nkomo na se na yenso ewura Kotoko na ewe a ompese om de leo no ema ne tena nanka o renew ema Kotoko na ababa gain grounds ebra salisu pray na no kra one person at the GFA and a year call cause na mo nkomo bi adabi mu de beto ye nim no WhatsApp and ye any day nti ono Samba na asat now am no ka say onim say ya lefty omukrom ban no next call up omo be friend nam say last time omo friend no na emom na ban eda omo so enchemu no nie se bibi sesa ye de bedro nti say Samba Black Star Samba say ni ade no Samba say man royalties and nam say man for edini din yi pa nti sana esitia eno so kakra etwa edigo ewo munti Samba Ndongani Oneil as to so betimi abo ama the Black Stars ne de legit emrama no kwan obetimi abo ne kama de ama bibia timi akoso uhwe FIFA omo law no it allows him say obetimi abo de ama the Black Stars of Ghana first FIFA law no na yenyansisa no na article 15 and article 18, 15, 16, 17, 18. These four articles, it talks about former one and I make remember current one so na a kasafa switching of nationality. I reading in it allows Samba Oneil Emma Otimi switching allegiance for the Black Stars of Ghana and Konko Wampo. Yes, and today open current FIFA law now article 5, 6, 7, and 8. Article 5, 6, 7, 8. And a boy Emma Samba Oneil were eligible to play for the Black Stars of Ghana. But the current situation, and I'm a dear man, me fro papa no, na me call papa be fan say papa Okumase. Yes, we ni papa who treat Samba good. And I nay what guiding our man guidance kama na capital na kra e won nchen ya dia wo kwa akwaje ni ma wodo ni ade nti dia tie nyina and it say dia Samba nim so far and it say Black Star panyini bian frɛ no coach bian frɛ no na emom Kotokofo ne din hu nkomo ema 20th November 2025 kra Kodzito nso ka se ono nso ne Samba kasa yes asa that no say another say there omunim ho hwe de omunim an say last time Congo national team frɛ no ehianti na me say repeat no but when timi anko enam say na ye de sanction ato omo eso afani ya left enti next international call up no wa be quick no on the ojane baby but you see a switch allegiance a player no included into asat now there and next Saturday I made a video you know obian reach out to him yes that is the situation onim ho kenkame onim ho abana denta sembia enti abusuya eno enen komo kakra ewo eho no mo enti ha asefo amoni abra mu di atem
and now mo nyai sa person min kumunya no has for mo hwene mo bom papa mo ya nipa bonsem mo de ana wo e ka mo kwa na mo didi eye mo has for mo nyai na mo ya ni berebre for pa we de me nto sebe ha ukɔhwɛ comment section pa stories ni bia e kasa Samba switching na legends e baba ma Black Star na ha ukɔhwɛ obia na odidi atem look at one attempt didi bi na guy need didi atem say I don't want to even repeat it all because Samba baba ma Black Stars let's assume say a confirm cry sabi ho na na e pai mo Black Stars here that we one number 5 boss no ha mo Black Star here that one number 5 boss no sister to sister boy ya mo boy ha mo manya Shatawale da po mo anti yensu enya ayi ya kan say Batman Samini no so gina 5 na nyina enjoy ha Shatawale da po mo na mo gi FIFA sika ni bi work up na yensu enya Samini Samba e ma ni gina kira na nke enche ne pe ana na ya na ho ya wo ha asifo mu sa enti munya na wo madwumadie na amudie na modern keyboard gangsters mo ne nam Facebook ne hwan a stories ebodi sa Samba bebo Black Star no mu suani ya mo ya no se bibia tutom no bebo ani e bepena me na bebo na mo current Black Star no na ni bobo e kire no bobodin o me nka no kre hwan na Black Star number 5 oni bobo te Samba munya isa na wo masem no ye nka so bebo ha se Black Star no bebo ye nka so bebo ha nti munya sa isam na amoye no ha anasa sibe na ebo no ba be yi no asibe na ebo no asibe kro betimi abo a chankra si anfra sibe enti munyai na nyam nkwan ma no ya a has for mania brete se do bi be yi mu fufuo so na mare no ha munyai sa kra mo manya Shatawale da po mo yenso ya de Samini be gina kire enye na ka se wake up na ye be kwa bra ye mfu ye nipa nko bia na ende Kotoko ye de obi ko bi o abeta mo na aban project obeton tena ma mo de say 3 months 4 months wo hu de ebezie enti mo play abeko bi yanso de ebeko bi eno de must enti mo nsusunsu but enya no nti eho asem na be metia kakra ahoma hu se Jack enya mo nko a ena mo ni edene na mo de mo nya bi anya ye de nya bi anya mo mi edo ni adot bom 1911 1935 na ye de mo de mo nya bi anya nko entina fie nso ye nya ne sa Phobia Masters Fabulous the best yemfo odomom na Shatawale na pom na Samini Samba so MO5 ni nyina ye ni di ni ensa nkwan na FIFA sika ni enya kakra e de apodwe na obiaso adwono sam nkwan mo bedi ewo pobima ye gya ye de yempre enti ye de bibeko na bibia awie pe ye kama but on more serious note no Samba issue no enu kodo sa na se drew dia ni Samba nya we ibia Samba no represented na most naturalized they are fine but Samba as at now he's willing or open word I may use no we open for naturalization I'm say Ghana a good country and I'm treating it good or open but nyamianim the crani panyini bia magi ni funi mumpo enye ni passport number mpo enu kre wom na anibre ene odokwan so me dey man but ebemu a me support to nam so di mbo esne Ghana number 5 bia tournament player say obobo size ko nsu ninja we dey nibo 2 3 5 and 4 number 6 na Samba aka so nkobo 9 kra omo we a tournament player obobo to say anti start to sister born na mo born na o ntimi mo yan concept from mu ana me dia che kra ma mensa mawa Kotoko papa onuma bi na team afi 1924 oti Ashanti United Football Club me dia to for me ra ho pa ba sa story me ye new ye imfe numachi no me bread do me ntimi nto so ma me boys odi say ma me fan come over Titanic magazine no mo ame okwe Nkumasi Titanic no me say there bi ade no kra de ne en friend no Mighty Atoms be dane Mighty Atoms teacher ni na ahwe no so there bi me dey adabraka yen fan come na say tu there bi data na yen na say tu producer na wan ya na say ajima prempe ene de command bi bia kama 1935 be dane Kotoko
eno an yesum yo team papa eno an edi achi measure that be story we nti so hu mfimfin ma na ha ntokwa bi asase e Kotoko mu chairman for monye careful na monfo odo ntena yenkum dwafo ni dwa circles na e pa bena na esi ho nti na global na mo ye no global de ye na de munya botre nti se me kote circles si a me kote WhatsApp platform de per mo yi na ye use no me kote WhatsApp platform si a doesn't mean say me nya nipa 30 50 100 na me se ma Kotoko platform of WhatsApp a me so ba be kan global no e de na ye te se de ye di agro no ha ade na ye di agro sa mi koko bi sa mu to the extent say circles no ye to abawi ye kra no papa no de se safu duku timi je microphone ka se na circles na gu na won ka say any house circles na gu na kasa asa na mo ye ya wo de bibia mo de ya agro ha na aka ne sa ro na de gu ho ye o match nti na ye metete ani no ye nkasa sa master ya nti ye wie ye no na ade we no hardly to say because I have me nana penkra me straw mama in street nana circles no nana nyo personal circles begu with all due respect ani die ni ahobrase kwan so nana and mass circles ngu e wo person na dia na say wo mo pega circle global dia and dia circle na conform o egu I am pass mo pese egu ana me ofa chairman K5 onso malle wa be kan hu just or few circle na ye o ofa Alexander Manu mo ye dey mo ye din chairman solo ada nye circle na me ehu na dia na matena na WhatsApp anya abenya tumi asa circle WhatsApp platforms o ma tete WhatsApp platform o ma tete circles ni bi me person me boss circle ni di o ma na egu no o mo ne ma ewo nyina bo games egu no o ma no ma tete WhatsApp platform si enya o mo direct affairs at Kotoko no wo mo TV nti na da ko me ka se presenters as nkomo we ho nipa ko no e presenter sa ye radio adwuma ne ade so o ma to circles ni be wi a kiro ne ma ball volleyball e o circles num na circle ni gu ye e no abete WhatsApp platform enti mo se ye je WhatsApp platform na tu asen circle e na mo of Alexander Manu mo tete o ma ye din e na mo of K5 ya ma mo post nti e mo da na ade ani global na din we kwa mo gba enwa e din no mo gba enwa ade na mo ye mo de mo ye mo bo ni nwie na mo ma kire mu ye me one question pe e na me ko bisa e say enti circles chairman no ni ye opposition o mo say da any circles chairman na mo say ene e ma hu san kama nkoto aba ni bi o mo say any circles chairman na mo say say o mo say chairman so le de any global supporters union na obia osa platform chairman krabe o say circle bia metia 1000 Ghana I stand to be corrected that is what o metia 1000 Ghana for registration what's our platform for metia 1000 Ghana for registration Jack, then a dear game na mobile. Otumfo onim sa na no. Otumfo do onim an circle. Onim supporters union bia. Nti mo mfo otumfo achi nya niam bia onim. Mo ma na nya sa. Obi a me kantam kase angumo so. Otumfo ntam kase nso de obi kan na do ko. Uko gina ho ama baafo kantankrachi mo. A interview afi na atosa. Nti Kotoko company for ne Kotoko circles leaders no mo ze ko otumfo ntam gumzo ye circles company for na ma edin no me dia me nipa me no me bom din me ofafo me no because me dia ma de nyina ne mo of Alexander Manu na of K5 mu mienu dia me bom din mo ade mo mate ase na circle na we nti me dia me de dada nyina me nim sa chairman solo na national circles chairman nti me kan bia sa na me kan no na me ko kan pa bribe si derby nti of Alexander Manu ade na ma yesu nti mo kan ho bi na nti circles ye ni leader circles ni leader o ka come se circles there na team na ye bo no age card bi team no so there na ye o kan se circles mo nya hwe mo na team na ye bo no no aye bibia bo na circles there nya ye nyina nya din dada na edidi ho
Kotoko nya offer ayi mo Sunday Olise mo ayi from say Ibrahim Sunday mo offer Razak mo ka po mbaje ne nyina ye tafre hu bi enti circle so adwuma pa offer yi mo ba ye to on ye nyina no ye di akire bi emu ntimi magu circle dabi enti mo me hwe niam bi a ye yiyi na niam bi ya bobo ba no emwa niam bi ya bobo ba no emwa mo me hwe niam bi ye we concern and ani die ni ahobrase ye kwan so me ye me esa me frɛ me bra Alexander Manu ne me offer K5 ene me bra Chairman Solo because me ntia se me de me koto aba no bi na nim se man ready ana na em se me koto aba me koto aba no circles leader say afi the global nti ye wi no circle be show global na se David me ntia se nti mo mra me chirechire mu nti asat now circles no any leader a vacant there ye nim na e Kotoko constitution ni ye vacant and I'm creative global management mom empenyufo ntimi nka se monye steady ba mo hwe ne ma bi yo mo pen su na circle bego ana pen kra sama kan kofo na edu achi no mo nimbo mo anokra ba ko pe ne kan ya kofo na kan na omomwa o and na ewie ayi meet the management na obo mo aba so se wo kra unimbo mo na abo o nana pa me pe wasem pa ne da me do no kofo ne mo na question ni bi kra da no e ba and the way musi ansan and na e ha adwen kakra o omomwa Ti mo mi enhwe ne ma bi ye we de ani die na ambrase kwa so yeah na bibia ntimi nkoso nyame boa obia anko baba yara sports stadium e da kwesi ara goals no be bantem yeah according to report no goals no e be bantem abet amo abejinam obebobi dogo dogo jinam dogo ya kubu odogo bezudo godo tanyo no nza de pa odogo jinam den ebi upon ebejina home but apart from no beer jinam bibia e kawa enti kobaba ya sports stadium mom support na apenkra emfa ho se me pese na apenkra je trophy me shada mfili adwuma akotomo de support eno de man kan na meboa me shada mfili o mu vibe ni yi because players eno me nka o de man ntwa so nse ni bi ala na apenkra ni minti o de anya hwe koto player kra jack wo ni ade no ya na ya yi o de mu mi ntwa no so ebre me no ade no ho beba but nana me still me wo eso timi gile wo ye ni papa ahobrase a wo ne odoso nko a wo nti na emom administrators ne de na aka akra yura we do adaroma nti sa so ne se bi nso anyom kasa kire de fi na ekro ye nyina nso ye boa na bibia akoso but mo me enko baba Yara Sports Stadium nti mo amuntimi nko no nso virtual seat challenge abusia da Kotoko page ho ye minya number ya na nka mabobo virtual seat challenge moma yentua bi enfama Kotoko na Kotoko enyeska na bibia entimi nkoso virtual seat challenge ebeboa pa yes menya virtual seat challenge wa wontimi nko stadium no tua momo ska ko 0549 765842 enkotua nko obia number so we a virtual seat challenge pay any amount to Asante Kotoko Momo number 0549 765842. Mo amuntimi nko stadium na eni o. Kotoko page wa na mayi kinkan nya me number 0549 765842. Tu akoso na krobia enya kakra na yemfa mo a. Mo nso mbetimi akọ mo nko hye ho emma na goals no bantem. Wo so first half best 3 goals kra na wo ma. O ma wie bibia e wo ho nti abusia eno no nsam de bi wo ho but me pese video we be wa ye wia players buying prices exorbitant unreasonable amount high do somebody adds okay anyway eno de en kan ne nyame boy be say chia na ya be di nkomo nyame boy be chia yes ya de usi imboy be chia na
yɛnkɔ stadium yɛnkɔ support ɛma bibia